Faith Squad eduke kabadon han nong tmai Shillong ka ai jingrap nakabanta kito ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wad yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo. Uba Shakliar Warjari Menteri Uba Pekmi Yakatana Sports Department Hakasngi penkut yakale niam bading klam jong sen right to bear hakaba hakani kasngi ki pajba na keleng saudong kilawan ban sakhi yakani ke jingle niam kabahe apo karilum jaintia nakaliang Uba Shakliar Warjari habau yo ban ay ka jingkran hakani kasngi ulaya ro yaki sen right baper bakilala ban penne bat pensa yakariti kadustur hado mentah. Madap ke kecikulan bahadu ke ni kegenti ke pemerintah, adu ke kelemat ke pemerintah, hidang pendek, ia keriti ke dosul ke jogi. Berkani kecikulan ni keriti ke dosul ke jogi, kecikulan jogi wahid, jogi senrat, papir. Berkani ikani keriti ke dosul tolong kecikulan kairu. Nak pemerintah kapateng ke pandangwan, ia kepagintip, pagintip keriti ke dosul. Aku mengenai kejuk ke pemerintah balon ke ini kebaik apa? Ya keba ini bagian yang pendek kita kerja ke dasar mereka dapat kejujuran warna kermet siam bah Islam di Bananwan dan Indonesia kemadu makanya kejujuran yang kadung kuno dan mereka mengelung kejujuran kaitan dengan kalawai kabupaten di Bananwan. Pada apa pengiraki ketika beding Islam iraki kata jemut kata jengangut ya kapangin be ya kaklam pada baju kapur ya kapangi rapi milik niam nakamta pagin pitbok la kalau makano kuno paganda kacingin kajugi la kalau makarep keryang la kalau hakikam kijam la kalau makapad kakya sirapi milik niam ya kapangin yo ibita kihikay timba kanika milik niam kajugi nakaliang kajungaru masukan tang ikantin pitbok di bibaro gerbang nakamta kipaipa kipun kihajar ilong kubi ilong pa di pun samlas sudah berkutai berwujud di hati berit baai makanya kejurian yang kejopi kejesi kalong kejipirku nakamta man ketriwing di balai sin menta ketika si berkunjung ya baru kalong kejipirku ya yo ya kemet terover ya bakia ya biang ya kakamai ya kaji ya biang karyang baginya be jadi Islam tapi ini kita lihat sesi na publiker pang nakam tajuk baru buat market dog ba ini ke Islam kalau ke Islam kalau sukses itu kata sesi na publik ya kesengrat kalau semua yang ada di sini bertanggung ini kita lihat di Malaysia